Dobrodošli na moj kanal. Danas radimo novu reakciju od drama. Evo drama. Prvo sine like. Evo ovo. Znači ovdje smanjiti. Pa i toliko može. Čekaj, dok ne počne. Šta ćemo da radimo? Lepo sam rekao, bre, Čekaj da počne pjesma. Trebalo je bolje da se obučemo. Trebalo je nekog da isprozivamo i to je to. Trebalo je više da se Čekaj, ovdje su mi slušalice. Reakcije, treba da snimamo reakcije. Ajde da kopiramo. Stavit ću si slušalice. Uvijek dobro prođe. Evo ga počne. Realno je trebalo da ispravo. Tišina! Evo ga. Drama. Ovo je moja reakcija od drame. Je bi 1,7 miliona pregleda. Wow. Ovo je super drama. Ortak sa svima, nijednog ortaka, stvarno ne poznajem. Odlično ovo što su snimili. I ne znam kad ostaje. Samo smaram, tegu, tanta. Ovo je super, ovo što su napravili. Ovo su ovu dramu. Svaka im čast. Nije me briga kako se osjeća, moja je priča, glavna i noseća šta ima. Pogledaj kako dobro izgleda. Pogledaj kako im baca sve, joj mu. Joj da hvat. Postavljam pitanja i Postavlja se pitanje se. Pa ja vam kažem. slučajni prolaznik. Jej. Odlična je pjesma. Dakle, desetka. Evo i Manija imaju pogledaš. Pogledajte koliko se stavlja cijene. Ovo mi nisu normalni. Drama. Pa onda kad imaju distek. Evo ga čak i Goldenito, pozdrav za Goldenita. Postavit ću link u opisu. Super, znači čak su i bacili i Money. Vidi ga, ovaj se kupa i Money se kupa. Evo ga. Čoda. Dok moj kanal je ovdje. I sad su. A drama. Evo, samo je drama. Stižu mi poruke. I meni se šporutke. Pazi ovaj, vidi ga, pravi bokser. Vidi kako lijepo. Poslaću fanove na njegov Insta. Dobijam lajkove. Dobiva lajkove. Insta. Lova je čista. Zarada veća Na drama. Ajmo na box match. Treba do 5. Dobijem batin. Samo mi recite za facecam ako vam se ovo sviđa, super. Drama. Sve je klik, hej. Opet ću da zaradim na vama. Evo je Publika me zove Kovalska. niti bežam, niti tebe. Pozdrav za nju. Like za Kovalsku. Kažu i vi je ispred ekrana. Kad komentariš Pogledaj kako je. reklama. Ne moram ništa Vidite kako je Money ona imala. Nastane drama, nastane haos, nestane tema, kontent i čao. Znači skoro je Apple, znači Imam ti gledaj budalo, ti odradiš klik. Ja snimam reakcije. malo iz blizine, da ne vidite. Evo pa vidite mi pači. Ortak sa svima. Svakoga kopiram pa onda pasujem. Ok, još malo. Dete YouTube-a. Kopiram No, znači odlična je pjesma i odličan je tekst. Razne novčanice. Copy paste i piću šar. Vidi, novčanice 100 eura. Publika me zove zone drama. Vidi, drama. To sve dobiva od YouTube-a. Pogledaj kako dobro radi čovjek. A drama. Clickbait. Moja reakcija na drama. Dakle, ovako vidjeti sam naslov kupa. Drama.
komentare. Čuda. Znači, drama. Eto, to je taj clickbait od drami oficija. Idemo ovako, znači, pjesma 10, pjesma isto tako, dakle tekst isto 10, i video 10. Hvala vam što ste uživali, vidimo, lajkujte, šerujte i subscribeujte se na kanal, idemo lagano do 60 sabava, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav, a vi meni uživajte.